you to come closer, and chant after me. Okay, we'll wrap it up, I promise. So we will start with end COVID lockdown. 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 You wanna jump up and down? We can do that too. You know, warm up. Let's go. End COVID lockdown. End COVID lockdown. End COVID lockdown. End COVID lockdown. End Uyghur genocide. End Uyghur genocide. End Uyghur genocide. End Uyghur genocide. Free Hong Kong. 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 Free Tibet. Free Tibet. Free Tibet. Free Tibet. Free Tibet. Free Tibet. Free Taiwan. Free Taiwan. Free Taiwan. Free Taiwan. Free Taiwan. Free Taiwan. Release the protesters. 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 Okay, right now we're actually gonna have some chants in Uyghur, which is the Uyghur language, and yeah, we'll go with that. So listen to our best. Uygurlara erkinlik! Uygurlara erkinlik! Uygurlara erkinlik! Uygurlara erkinlik! Uygurlara adalet! Uygurlara adalet! Uygurlara adalet! Uygurlara adalet! Yaş Türkistan'a erkinlik! Şef Türkistan'a erkinlik! Yaş Türkistan'a erkinlik! Şef Türkistan'a erkinlik! Yok olsun Şincan Xi Jinping! Yok olsun Xi Jinping! Yok olsun Xi Jinping! Yok olsun Xi Jinping! Yok olsun Xitay tecavüzcüleri! Yok olsun Xitay tecavüzcüleri! Yok olsun Xitay tecavüzcüleri! Yok olsun Xitay tecavüzcüleri! Tibet'e erkinlik! Tibet'e erkinlik! Tibet'e erkinlik! Tibet'e erkinlik! Hong Kong'a erkinlik! Hong Kong'a erkinlik! Hong Kong'a erkinlik! Hong Kong'a erkinlik! Tayvan'a erkinlik! Tayvan'a erkinlik! Tayvan'a erkinlik! Tayvan'a erkinlik! Mongolia'ya erkinlik! Mongolya'ya erkinlik! Mongolia'ya erkinlik! Mongolya'ya erkinlik! Tayvanlar kalksın! Bakırlar kaçmasın!